sekukhona uBaby Jack ngaphethe kwensefe lothatha uHlanya othela phansi uHlanya uBaby Jack ngathi mina hawu usinqa semfene useshayiwe nobusinqa semfene uthi hayi usinqa semfene undunankulu ke usevele wenza ubusinqa semfene kungangu umthune kahle ungizwe ngoba phela igama engamnika lona lelo kodwa lokho bengifuna ukuthi ngiyikhiphe kulento kodwa engizokusho ukuthi abaholi bethu nayo macingwane bekufanele kube nendlela ethile ukuthi bezehlise behambe beyoxolisa kuphi emakhosini ngoba isizwe sonke lesi nabatwana laba bengoma nengoma enhle bayayona into yethu yesintu bayona nje impela ngoba kusasa nje abaxhasi bengaxhasa kanjani bavele bethi hawu lapha kuyaliwa laba basuke beqalile kodwa ngicela bengaphela amandla le ngoma bayenza unyaka nonyaka futhi fanele baza abaholi bethu ukuthi thina sibukela kubo njengabaphathi umholi fanele ubukele kuye wenza ukuthi ngifuna ukufana nobani abaholi ngiyazi mina ukuthi uyadelela usingasemfana nami uyengithuke mina ke engidelele lapha kwezokuxhumana kodwa manje kufanele ukuthi sizame ukuthi ngishaba ukuthi ungathuthela kanjani singayivumeli inhliziyo ngoba lapha mina ngizokwakha akekho ngithi mina uright phakathi kwabo bonke ba wrong number 1 umholi wethu uwrong umholi wethu undunankulu ulaphethe kwini ukuthi aphakamise isandla phakathi phansi kwamakhosi lokho nje ukukhalelayo ngabe sezwa kubele uHlanya lishawe nje umuntu nje manje ushawa umholi bese kuthi naye lona futhi usinqa semfana akahloniphe ngoba ngeke ngambhalela imessage kadedelela kwamina nje zolulukho ebiza umalume wakhe laphethi ulungani ujumping castle ebiza umalume wakhe kade umalume wakhe la ekhaya ngamsendela imessage efaka igama lami ethi nina nyanganyana nasi ngathi hey wena uzoyisuka ukuthi induku njalo wena sinqa semfana nikwathi ngakusasa bamthela phansi into engiyayenzile watshengisa ukuthi umqondo uyamwela usinqa semfana iyodwa ngoba ubephethe isikhwili ube angabuyiseli undunankulu ngoba lokho ikhona enomncoma khona ngoba umsho umuntu ebheda kodwa khona lapha efanele ngimncome khona ngoba kubuye beyinyanganyana uyethe suka bethi ngqi undunankulu ukuthi shwatha undunankulu bese kuthiwa manje kulimesile lo undunankulu ubulewe uHlanya lento nje impela ngicela ukuthi ingaphinde yenzeke lento ngiyayicela lento angifuni futhi ukuyishonisa angifuni ukuthi lento futhi ngiyikhulume ngokucasha lento lena kufanele kube nendlela yokuthi umholi wethu ngoba uHlanya balwazi lolu azama ukuthi kuze isidima sakhe nesithunzi sakhe sizobuya ebantwini sibe nethemba naye nobuholi bakhe buzophinde buhambe kahle azehlise ezemakhosini kushwelezo lento yedlule lento iphele ingaphinde lento kubiyenze kube masihlangene ngento enhle yesintu silwe sodwa especially futhi ke bekukhona ngishingonyama ke iyona inkinga ke leyo ke impela ke engiphathe nje kabi kakhulu ke leyo ukuthi bekukhona ke kube kufana nokuthi bekukhona uZulu wonke uphelele ekugcineni kwakhona inhlonipho ayibangabikho kusho ukuthi kahle kahle lamakhosi asuke bizo lecontinue niwenza amathoyisi ngoba phela kahle kahle abantu abasuke belapha amakhosi ngeke azayikhulumela abantu abasuke belapha yiba abafanele besuke becontrol iprotocol ngoba into engizobe sengiyenza nje ngizobe sengithi abantu abahluphayo emcimbini ababhene bese kuthiwa hayi manje u3 second useshaya umthetho njengobani kanti nina nithi njengobani nihlale ningibuza izinto nithi nisithule nithini 3 second kwenzeka ukuthi ngithule thini sengiyakhuza ke manje ngithi mina bafowethu okusuke kuhle kwenziwe umcineka ngemncoma ingoma yakhe ihambe kahle abatwana bagidile bonke bakujabulele isupport bikhona ubumuhle kabumcimbi kodwa nje woniwe undunankulu noHlanya uHlanya lolu ke mina ngabe kade ngalishaya kwamina umthu ngeke ngaqhamuka lapha enkandla nambona futhi lapho bakwezokuxhumana emcimbini wavele wabaleka ibheshu ubheka ibheshu ebhekeza kwaxesha wafiza ishaza semcimbini lapha enkandla ebale ngeke ngibaleka ngithi ngifuna ukumphuthuma nami engidelile nami ethi umqhele wami ufana nekade esho umqhele wami ngithe ngisuka khona lapha ngadibana naye kwamgiliji lapha usinqa semfana edelela mina ke sengitshela undunankulu ke manje edelela mina ngathi ngiyamphutuma futhi lapha kwamgiliji ngatshela umzimba ukhala imali wathi akwenze njani nangu usinqa semfana ebaleka wathi usethatha ukhehlelezi sebahambile
wakhala untombazane lapha makude lapha ekhaya wathi wasiza 3 seconds bese phela iviki kuphela iviki sekuzokuphikwa ngishamanqina kaSiphushoni umgidi sekuphela iviki wathi wasiza 3 seconds uba ufika ngomgilija ngabe namanje usahle ikhona manje ngashaya uHlanya lolo mina ngave ngayibona ukuthi awayikho le yikho ngithi bafowethu kufanele ukuthi ke sikwazi ukuhloniphana thina amaZulu zonke izinto esizenzayo zesintu sikwazi ukuthi sibambisane ngokuthula sihlonipha amakhosi ngoba ngisho nje manje mangahle nje kuthiwa ngokomthetho ngithi uNdunankulu akakhutshwe inkosi yakhe eze lapha kuzoxolisa ngithi uHlanya likhutshwe inkosi yakhe lize lapha bese ngibaqhuba bonke beleni endlunkulu ngoba phela baphoqa uZulu ngokomthetho yingakho ke ngikhuluma ke manje ngikhuluma njengesakhamuzi saseSouth Africa ngikhuluma njengomuntu oyalayo ngikhuluma njengomuntu wakhe isizwe ngikhuluma njengomuntu ofana ukubuyisela isithunzi samakhosi ngoba amakhosi agcine sexhaphazwa nje uhulumeni ngenxa yani akuthatheka noma kanjani fanele niwahloniphe amakhosi ngoba ikhona inkosi eBhayibhelini lokho ngikukhuluma lokho njengokuthi bekumcimbi wesintu ngizobonga kakhulu bafowethu angizokuba mude kakhulu ngoba nami bengizokudlulisa nje ukukhuluma ezweni sakithi bese ngithi cha ngizonazisa nje nalendoda bengikhuluma ngayo ngizohlangana naye uJesu waseThekwini ngizonithinta ngaye ngoba sisazohlala naye impela nje ukuthi ngizomukela ubani kwaIsrael ngempela mayela eThekwini lendoda ke okuthiwa ubhaka ilokho ke bengizokudlulisa ngithi cha makhona lapha engibhede khona abaholi nalapha engingakhulumanga kahle khona seniyongixolela kodwa kwaguduza ungene ungafika nje ungabe usuya lapha ke njalo epageini usuzongiphendula ngokube ukhuluma into oyithandayo ilapha ezobe ngizongiqala khona ukugqilazana ilapha ezobe sengiqala khona ukugqilaza ngempela ngoba ukugqilaza ngeke ngikuyeke ngoba inkantolo enkulu le iyona isingesiza ngoba lokhu ngihamba kuyovula icala ipolice station uzothiwa icala senkantolo iyabambezela bafike bedli kamnandi abantu lapha kanti nje ngoba ngikhuluma usinqa semfene nje ngithi sinqa semfene musukubenza ukusinqa semfene bakho lapha engomeni ngoba kusho ukuthi ufike eqala wabona ngisekhona wabuka ukuthi ngisekhona nganele wabona ngiphuma ngihamba wayesefika ngoba mangikhona emcimbini uvele ehle phansi futhi makuthiwa kuthiwa mina ngizoba khona kulo mcimbi engcono uyayijikisa imali lokho ke ngisongenza ukumshaya mina Mchunu ngiyazi ukuthi uyangizwa lapho khona iyodwa into oyenzile ukuhlonipha kuphela ukuthi wena ungabuyiseli ungaphakamisa ngoba unibuyeni khotha ngoba ngiza ngomanyana ilokho nje uyabonga ke u3 seconds ke udokotela uprofessor unithanda nonke ngithi inkosi nibusise nisemsebenzini inkosi nibusise nisebenzayo nanina abasebenza njengami umsebenzi wenu ngithawuvuleke bese ngiphinde ngicelela abasebhedlela abasemajele ngithi ngiyabathanda abaholi bethu bonke abawuhlonipha besazi bengenza izinto wrong phambi kwethu sohlala sibeseka njalo labo futhi siyobalwela kodwa futhi labo abenze wrong ngoba akekho umuntu ongaphambuki kuyofanele simsole azehlise sikwazi ukuthi sihambe naye qhubeka impilo ngoba siyakhana sizokwakha isizwe asizi ukuthi sizophathana kabi uyabonga kakhulu professor ngiyabonga kakhulu ngimthanda nonke ngithi good night nine ubusuku obuhle nikwazi ukuthi kulamakhazana akhona nikwazi ukuphepha nakule mkhuhlane nezifo esezikhona nesendleleni esiphathe ziyeza zingafike kunina uthi ubaba inkosi inibheke njalo iphinde nibusise ngiyabonga.